pa ule naw na daha ka times ni dai hol thong chim na in nung kut kani tai na tu ten thong korak chim ding mi chu tu gum thim nak he in athyang hlim mi thim na hlei ti lai lo tia chinram ku thim nak zum ni achim thong he kum ko November nu ret a tu mi memaram thim nak hi upadi ning in torel si cha athyang hlim tu ko hi le hin chun hai le thim nak zonga athyang hlim khol hlei ti lai lo tia chinram ku thim nak zum in tombo ngai tu thani November khero pa anchin tu ten thim nak hi athyang hlim lo tia mi chokhat ni se party chokhat ni sinha se anchin chai mi pa mi konga chinram ko thim nak zum in chairman pu acknowledge secretary u linjoni atu bentuk in daha ka tham sa center na antua hi se tu ten thim nak hi athyang hlim tu ko asana in manung chu pal phong ase atling di mi kan umlo asana in atu bachok bai pol hi chu asong mi ni anchin mi ase kaulai kan swarna ankol je bentuk zon nak pawa asumien koi je modete chu an chim phung asiko asana in he chim ko wa chun American thim nak na in tu tem memaram thim nak hi athyang hlim deu kati ani chu computer in unreal kan ni chu anma mai baka minung ni kan real thon mi me phen hi za phi kan zo tar na I an lung tin huwa kan hon ni se chu cha a athyang hlim tu ko tia pu ukno ni da ka tham sa chim hi konga ulin joni upadining in control cha athyang hlim tu ko ama belte dia tan deu achim mini ampel do ko I rian tam deu atron mini ampel kho ve siko asina in kadi pa so zonga captain angai mi kan silo her chun ta chunna a chuding pale deknak lai upa an itona chun athyang hlim balai lo deknak lai upa ve ve an itona chun athyang hlim ko ha chun tu tan thim na khi mun khat le mun khat chu akhat lo cha a ka chim di kholo na in chinrom ko chu athyang hlim tu ko hi le hin athyang hlim mi thim na khi mai le zonga to kho asil hei di lai lo chun pakhat a miza pi ni se kamma commission ni se party chaw ni se plai a chu ding mi ni se thim na abepit ning hi khal deu usilo athan kan pin to na khi patak deu in nge chang chang hau si party le candidate hani zomcho hoi le mizapi dot nak thilung he thina a kan lo ding jong abepi tu tia da ka tham sa chin tu ten thim na khi tonjang peng zonga miril pel tiben to o umna in unreal thantik a adik thim thiam party chokhat le candidate chokhat ni athyang hlim lo anti mi ko nga ramkul thim nak song ni hina athyang hlim mi thim nak chu a har changlai dia aphian ter he si the city hi tangka thajang le kandal do ronga kan sungtia pu jingkam len ni chim thimna khantianga chun te dim le tanjang me mun bukwa hin kamma the city ni adi lak in kan lak lai tia kan iru chana in tangka thajang asilawa tangka kan hun mi atlom ronga thuden pen hi long kam huna khi sitia the city party secretary pu jingkam len ni November na heru ka chim tangka thajang hi rukhya mi japnan kam hanglo hiti ti tik a party dang ni tangka ampek na ti mi chu kam hu in kan thebilo asina in atu kan taina asilawa kan mi hun ha hi athyang hlim tuk mi hun ansiko asina in kan sungna arong big zotik a tangka thajanga conductor bia sitia pujing kam len ni da ka tham sa chim tukum thinna a ta din le tanjang mi hun pukwa a azon mi the city in pu paulun min thang pine number 2 le pu jingai mang pitu ni tainak an hui adang mi hun pusari zonga tainak in an izomna in tangka thajang kandar do ronga thudan pen hi long kam huna khi sitia pu jingkam len ni aphianter hi si thantlanga hal and hope le UKMDC ni theory bamna apek lai Tantlang kuchonga Health and Hope Organization le United Kingdom MDC bom in COVID-19 zotna in rinve nakcha a herd me theory te bomna ampek lai tia kan thei bomna a atal ding min ha chu thermometer loudspeaker hanjel chafung le chauk patient people and silai I hibam nakhi samni metupi rezwa lai len pi hakhale tantlang khwana a pektim asitia Health and Hope buni ren atwam ni mai ngun hlan sungni da ka tham sa chim tutan tantlang ibam na ampek mi hi tantlang COVID-19 volunteer team ni a harning in antori lai tia kan thei Chief Media Editor Poni Chawza Tharsina Rachana an ngai toklo
Chin media editor poni media jalan na kongle media le chawza karlak petlei na konga ara lai mi chawza tharsina rachana an ngei tuklo na kong Dhaka Times ni zoom in burana kantua mia an chin Chingwal a editor in charge atron leomi salai hungthun ji ni atu thimna a taina amutu poli chawza hlun minung lawte an siko atu liang chawza atlai mi na hi media literacy abipitna arotlo mi le athailo mi lawte an si chinram kul chawza minung sanha se hloto sanha se media abipitna aroting mi kamhun halo media ni retinda an kan bomlai retinda kan le ha lai ti abo mi lawte an si ta kamhu Chucha media zalon na khe pe thai in chun chawza thal sinjonga hin tampi ro channa kangai lo tia chin chun the Chinland Post a chief editor atwami salai boy ukthang ni chawza thara chun anren twami jang pakhat le pakhat ani thangjang lai e kama media ni batak te in me niam le pe tlai kho kan injong ha her alem cha chana media kan her nak song kan chin ha her Chuti kan tua kho ko na chun athalai tia korwa asina in atoni in ankle ko wa chin ra chana ka ngai lem lo tia chin chawza atlai ding jong hi milhun long te si ko cha a kema pum pak chun ra chana ka ngai lo kama media le batak te in kan chol jang da lo wa chin amma ning in an siko lai tia Chinland Heralds a editor atwami Simolian ye chin Kunum tonga chief editor Salai Robert ni aralai mi chawza throsun a hinchun media zalan na kong he irwa chandinga tha chawza long an tha deu lai tia zum a her asana in atu minister a akai ding pol zautik a athan minung long te an si chu cha a atu akai ding mi pon ha chu athan kan kumnga chung chawza afei tu na in media he pe thlai nak tha da angai na sei ti gudu asana in tampi chu ra channa kangai lo chawza zongni media phui akan upat her kama kutlike te in adirmi kan si media ngani behal mi le tungi chi media behal mi le lo ti bentuk tu chu akai thermi chawza ni chin anto lo ok bak asitia achin alai mi chawza tharsina hin rachana kangai tuklo thonghi thenga kuma tainak arak mumi kha atu jong tainak amhudi ko pu sri chawda ti lo chucha a athan bentuk an sikau lai tia zum asiko asina in athat nak lai chun irwa chanchu an hawi ko tia Thalam today's a editor atwami salai di al sanling ni achim hi achung lai kan dak lak min ha hi chinram kul chawza tharle chin media zai tinda kar kan hanti kholai ti mi tangtar in chin media editor por beranak tu Dhaka Times ni kan to mi a an chin ni si Narendra nak dor thil fakhan to ni du si azun Dhaka Times ni man foi te ingle na long atling te in kan ni to pyak lai dai nak si tantlang sipin hunthur lan na huna aran lomi minung pathi tangka singni an liam tar na tantlang khwa thong hi kum ko November na ruka sipin ni hunthur lan nak an to mi hun a silau in hundanga hunthur aran mi minung pathi chu sipin ni tangka singni ve an liam tar na i pakhat ni tha te in aliam na in pakhat ni aliam du lo cha a ta choi ding in raring pek nak cha an pek chang na tia kan thai Sipim hunthur hlan nak hun asalau mi a hunthur hlan mi minung panhi an si I pakhat chu chaklai mulung lelung lekap a hlan I tangka kan liam tar mi aliam kau pakhat ni khwa faulam laya hlan I tangka kan liam tar mi aliam du lo cha a ta za kanin choi lai tia cha kan pek chang tia thanlang sipin lut lai pu van sa upni Dhaka Times sa achim atu jang hi kan naw lani ambo peng kau I sipin ni hunthur hlan nak hun anti mi zoni ahlan lomi pauchu nan tat an sikau lai tia achim chap thanlang khwa sipin ni hunthur hlan nak an to mi chu sopum lam lawa chaka asi khochum hunthur hi pu tok thai ni laisan alak I songkhai khat a zanga chuchai khat a jan hi liam in hlan piak asi tia kan thai CHRO ni Renton nakle chole thal nak rian an thok thanchang Chin Human Rights Organization ni thonghi kungkol November na thairuk in minung klom te te Renton nakle chole thal nak chon piak nak an thok thanchang tia kan thai Deputy Project Manager sang Uklen ni COVID-19 he ape tlai mi phungsung in kan to khomi te te chu kan to hliama Renton nak ti mi jong hi minung klom te te in kan ot kau mai sarle rem lai chu thantlanga kan thau I minung panhi law an si Haka moto khal an chang I minung pasari an si
chun anang pengjonga menung lum tate in kan thok than choma tia da ka tham sa achim hi chom piang nak hi chinnom kol pangret a kan to I pangkhat a menung pasha kan thimna anja pi te in menung somriat an si chu atu akal syama mi an si kan I tim big ni chu ma hi ren chon nak aditik a an ma te in pochom nak pakhat khat an to kholai ti mi khi asi tia sa uglian ni achim chap COVID-19 ronga minung tampi chu ren ngai lo in chungkha harmi zong an tampi I chunha cha a ishim than nak le COVID-19 aning tik a pachum nak an kolkho nak ha CHR oni atan mi rian asi khote lai a kal in minung pakhat asi lawa chungkhar pakhat sina chule thalning chon piak nak zong an to tia kan thai kalemiwa COVID-19 bom nak in har sa dawmi bom nak an back kale pang hun ki pa COVID-19 bom nak in har sa daw min ha bom na am pho sam choman ha tia trombo ngai tu sin in November na thai ruk a kan thai tu tan COVID-19 he pe lai in bom na kam phot mi hi chungkhar pakhata thangkhul in kam phot na bom na he chungkhar dila kam pe khon ha lo khosak tun tuk nak a har sa daw mi long kam pek na ta chun nak a sanewa in thangkha le janga selo chwa chun in thangkha songlong kan pe khona arong chu in keep ipek ding adai lo cha asitia sanmiu khwaboi pu thang enga ni dha ka tham sa chim hi COVID-19 bom nak hi thong hi kum kol November na sha in athok I atu hi am putliu pi asi hi bom nak hi ramkom chojani bom nak apek mi in an phot mi asi tia kan thai thong pak lung le adik phal mi thong zawle ngai na du asia chun Dhaka Times Facebook page kha like follow le share ra kan to pyak le chun YouTube channel kha subscribe ra kan to pyak chi tu tan Dhaka Times la hal thang chim nak chu hilial in kan ngori lai azak tu le ngai tu nin dilak chunga kanilo nilhon sung kasi